بنرن هجا بگومان هندزانن کو لباجار حسکی جبر لهی یا تاخا مریدیان کو چم خابوری در دورا خو بن آف کربو گلک زیان گهاشت بون مال تاخن مریدیان و کلکاوی غویرانه جبر ویجی دستوردان جالیه هیواسور جالیه پارێزگەری حەسەکێ چێ بوو لێهین ئەو بەردەوامە وەک هون دبینن ئەv هەیڤاسۆر ئا کوردە گۆ li taxa Mêrîdiyan li vê dera ev çend rojin serdana vê taxê dike ji ber tê zanîn ku gelek koçber jî li vê taxê bûn ev taxa ku ji ber ava zêdeya çemê Xaburê di encamê de gelek mal bin av bûne hûn dinerin li vir karmendên heyvasorin kesên ku nexweş ew alîkariya wan dikin pêdeviyên wan peyda dikin li vir merheba ji te re اهلا tu çawa yî باشم niha tu çi li vir dikî با خود هلال احمر ہوتی دختر ہوتی شمی درمین معاینه درو çawa yî roşata çawa yî çi te re got این مپالک دویه که بکن درمونی سرمه گرک منه در Ji kî de? اج عفرینه من tu jî li vir e الورم مرکزی ماجی الورم çawa te dibîne ev والله رند ساعتون خوش يعني خدمه رنده يعني انسان فقير نکنه بکر در حوره دکن يعني belê gelek spas على وسلام selamet سلام على وسلام belê hûn dizanin ku heyvasor yani çend salên bê naver ku li vir xizmetê pêşkêş dikin niha jî hîn berdewam e bêguman karekî pîroz e ku weke heyvasor niha di nava xizmetê de ye da ku alîkariyê pêşkêşî wan kesên ku zerer ji vê lehiyê dîtine bêguman em ê bizanibin li vir karê ku heyvasor pê radibin ha yek ji rêveberên ku bi vî grûpî re ye hûn bi xêr hatine خير خذ التبس خذ اشتراطي belê niha ez dixwazim hûn çi xizmetê pêşkêş dikin û şikengî dest pê kiriye ez zanim tevî ku gelek roj jî derbas bûne lê hûn û li vir dewamin بله انا روجا يكيد وكوزانن بويري الفان تاخا بويه تاخا ميرديان تاخا نشوى شرقيه بشك جويران جي بازدي مهد افلهي هاتنه و ام وك بش قسم طبي ام عيادات متنقل روجا يكميد ام الفيدري كاردكن قسم داخليه اطفال نسائيه وام هاتن هجماري قلكي بربون وكوزانن سرمابو بێتر yani bêtir nexweşiyên ku rastî û hatin çi bû بهتر نخوشی ام ای سرمه یعنی ام بیشن گریپ نخوشی گوش سرمه چید من زاروکن پرانی گلک زاروک هاتن جمن اولون başî niha em dizanin ku niha bekî halên pir giran hebin heger hebin hûn çilo dikin تشتي گو ام کارن ور بکن یعنی مره دکتوری داخلیه مره ام معاینات کن درمان مره تشتي گو لازم مشوار تقدمين طبعا مجاني belê gelek spas ji bo karê wan belê ev yek ji karmendên heyvasor e yanî îyade a muteneqil wek bi erebî dibêje ev îyade jîkî dibin jîkî ger weke ji me re da diyarkirin ku ew çend rojin li vir di nava xizmetê de ne da ku ew kesên ku zerer ew kesên ku nexweş bûne ji ber sermayê wek em dizanin ku ev lehiya ku rabû pêre baran jî hebû serma û seqem jî hebû di encamê de him ji malê xwe derketin lê heyvasor jî roj bi roj kêlî kêlî di nava van taxên ku zerer dîtiye da ku barê van kesan sibik bek ji ber wê jî wek me da zanîn ku ev îyada muteneqil di nava bajarê Hesekê bi taybet taxa Mêrîdiyan danîne